Sawubona Khunjuliwe, mangabe uyahlala uyalinza nekuthi phela abantu bangakukhumbula emehlo ubone ukuthi ahlaba phasi, tikhumbule wena. Mangabe bewucabanga ukuthi batakuthengela abo-ice cream bangakuthengeli, tithengele wena. Mangabe wekhathe ukuthi batakuthumelela imali, ubone qing ingene elicingweni mangabe unelicingo, kepha uhlale kungangeni lutho, tikhumbule wena, tithumelele wena, ngoba ukhombisa ukuthi noma labanye bangakukhumbuli, ligama lakho nekukhunjulwa akugucuki. Ungukhunjuliwe welizulu. Ngicela sibuyele encwadini yaSamuel wekucala, sahluko 17, verse 28. Kwathi Eliyabu, umnakabo Davide lomkhulu, ake sengiphoze lapho. Kunebantfu labakhulu labasendleleni leya ekuncobeni lokukhulu, leya emfuzweni lomkhulu. Davide bekunemnakabo lomkhulu. Kumbe kunasisi lomkhulu, ningicolele ngiyabekisa nje ngalo sisi nabhuti lomkhulu, ngoba naku siyambona uyavundla uyagabanca endleleni yaDavide. Ngesikhathi nje asukuma Davide, uyathi ngesikhathi angasukumi Davide angendi lutho lolucondzene nekubulala Goliath, Eliyabu bekade ithulele nje akahla ngomnakabo lokahle. Kepha wenela Davide kusukumela nangu-Goliath, wabonakala bhuti lomkhulu. Kunjalo lamhlabeni, mangabe uthi nje you step out towards victory, mangabe uyasukuma ucondzana ngco nekunqoba lokukhulu, kutsinzeka kucucumuka bobhuti lomkhulu, kucucumuka bosisi lomkhulu. Kepha-ke ungabenyanyi, sewuyawuhle ubuta nje uthi uphi sisi lomkhulu, sewuyawuhle ubuta uthi uphi ibhuti lomkhulu, ngoba utamkhanza nasemihlanganweni ibhuti lomkhulu, uyamkhanza emihlanganweni sisi lomkhulu. Azama kukhuluma njengaDavide, ngathi njenga-Eliyabu. Uthini Eliyabu? Uthi awufunani wena la? Uyawube solo nje akubuka kukhomba kancane. Uthi uthiyena bani letimvu letimbalwa? Uthi ngiyati ukuthi utigugumeta kanjani nekuthi inhlitiyo yakho yimbi kanganani. Utele kutawubukela impi nje kuphela, uyeva? Uthi wena usibukeli nje, watini wena? Wena usibukeli nje, awukwati kulwa. Wena usibukeli, awati lutho. Akubeke eceleni umnakeno lomkhulu. Bese-ke nalo Goliath naye akade ibeke iphasi. Uthini Goliath? Mabuka Davide uthi ungubani? Kuverse 44 wathi, buya lapha kimi, sithumbu sakho ngidasinika inyoni. Goliath uthi usithumbu wena, akambuki angimuntu, umbuka nje kuthi wena sewuvele usithumbu. Angidzingi nekulwa nawe, ngidzinga nje kukuthatha ngikunikete inyoni ngoba usithumbu. Kuko konke lokhu ngicela unake, Davide azange aphikisane nabo, azange ababambele, kumbe abanikete isikhathi lesithe ukuthi hhayi ake sesichazelane, mina angisiso sithumbu, mina nginguzibani. Akazange ahlale nemnakabo Eliyabu abalise ukuthi hawu mnakethu ngikwethembe kangaka nkosi yami. Esikhundleni sekuthi ungiside ungenta nje, ungisho kanjena mnakethu. Ungamoshi i-energy yakho udibhetha nabosisi lomkhulu nabobhuti lomkhulu. Ungamoshi i-energy yakho udibhetha naboGoliath. Ngena emsebentini, ngena elayinini lakho la uNkulunkulu akumisele khona, ngoba lo mvuzo lomkhulu nekunqoba lokukhulu
kufuna ube focused, akufuni ukuthi uhambe uthayita ubuka tintfo letingenamvuzo, tinkulumo letingenamsebenti. Luduma lube kuye uNkulunkulu lokuhola njalo eludwendweni lwekuncoba nemvuzo lomkhulu. Amen.